بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung ngaran Allah, ama saling gagaw, ama kalimuon. صاد والقرآن ذي الذكر. Swallay mataw ko pakaanta panyan roong. Ibet ko Quran ang dudun su pananadem, kamataan na Muhammad na benar. للذين كفروا في عزة وشقاق. Kena kasumia mangungkir na matatagu kumaratabat, gusto kasusurang. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. Mada ka labini na sami kumiyaw na anira na pagtaw, namin itutawag iran, ada amas akapakapalagui. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Nam yang masasiran ko kaya pa kau makiran yang makaiktera pedkiran, gupiter yang mangungkir, agi nabalik mata abukeg. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Inun yang beluya so mga katuhanan na tuhan na isa-isa, mataan agiya na titu asyaya pakamamsa. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Na inilalakaw o mga nakudairan, ada dayon kano gututak na kano ko mga katuhanan niyo, mataan nagiin na titu asyaya pakaan tapan raktano. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Da tanwaya manugko kita miyawri, da kung kaya inun tanap yang beela na kabukeg. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. Inuskan yang bui turuni ko pananadem kung dulun-dulunan tano. Kena kasiran na matatagu ko kasesangka ko pananademakan. Kena kakagia dairan pen kata ami susiksa akan. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. Antawa aba sisi ikiran so kita taguan ko limu ukad na naka. Amma begerapa pemumagay. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. Antawa aba iran rakso kapaar ko mga langit gusto lupa. Gusto ngani na pagelta na duwanan. Na pamaniksiran ko papamangugitan. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. Tantara asun dudu peges aped kumitempo tampong. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. Tumia pelis kumiyaw na aniran supagtawa Nuh kagu supagtawad gusto Piraaw na kirik kumangaltakan. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. Gusto pagtawa Samud, gusto pagtawa Lut, gusto mga tao sa Aika, siran man sumitempo tampong. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. Dako umani isa kiran inunta na piyakambu kagiyan so mga sugu, na miyatang kedkiran susik sa akin. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. Nada apnayaw no siranay arwar ko lali sa isa, ada kapekan dudian. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. Napiteru iran, akad na nami ngagaaningkar kami sukipan tagami kuda penswalungan nakapamagitong. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Pentang kako kateruiran, gualo yang kasuori penamia Daud, aad na bagrian, mataanas kanya na pupenananguran ko Allah. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. Mataanas kami na piyakapusiyuno tami sumanga palawa pediyan na tesbiksiran,
ko kagabi-gabi aguso kapita-pita. والطير محشورة كل له أواب Gusto mga papano ka matitimo, na tanan si ikwala pupunananguran. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب Gupia ka begrami so kadato iyan, guini begami ronso ungang naguso kataw kukukuman. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب Na inuwa miya katalingumar ka sututulan kop kekaridu, guani ang mga lakat siran ko daud si kudarpa adinian sembayangan. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط Guani na sumiul ciran ko daud, na ini kalak yang siran, pitero iran, adika kelak, kap keridu kami adua, kainannya yaw sabadar kami sesabad, na kukuma kaming kasauntol. Gudika perami-rami, gungguna nawa kaming kakuuntolalalan. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب Mataan nagyang kaya pagariko, naad na siyaw pulwagu siyaw bili-bili niyan, naad na bili-biliak na satiman, na pitero yan, apakit tagikor na karakan uto na kaya dauban ako niyan sa katero. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب Pitero udod, asaben-sabenara kasalim butangkan yan sa kiapang niyan yang kubili-biling ka akini tapi yang ku mga bili-bili niyan. Kamataan na madakal ko sisako toa asabenara paganya ya anu sabad kiran susabad, inunta susera namya maratya ya gupinggelub kiran sumanga pipia, na tanto ama ito siran. Namya antang udaw dagi bukini tepang namiron, namya kapang ni sa maap ko kadnan yan, gusumyundo nga mga ngalimbabaan gumyana nanguran ko Allah. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب Naniya piamirunuto, gumataan am yang bagian yang siar kami sutitu kapakarani aguso mapia akan dudan. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Hey Daud, mataanas kami na biyelo yamis ka khalifa kulupa, na kukumangkas sa mga manusia sa untol, guding ka pagunuti so kabaya aribet, ka madedeg kanyang kulalan wallah, mataan na supeng adedeg kulalan wallah na adna bagian nira na siksa sangat, sabab ko kaya pakalipatiran kualungan na kapamagitong. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا
فويل للذين كفروا من النار. Nada ko kiad nami ko langit gusto lupa gusto nganin alta duenan iba ilang. Giutumani arangano sira nami mangungkir. Na sanga atas siksa abagi no sira nami mangungkir ko naraka. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Bami bebeluya sumya marati agu pinggelub kiran sumanga pipia. Alagi du peminasa ko lupa antawa abami bebeluya sukipana nang gila alagi du mga beradusa. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Giye na kitaba ini turunamis kanian sirka api akan deklan sama pia. Kaaniran manggede-gede sumang ayat rekanian guan kasabuti wa adna mga sabutian. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. Na ini begayami ku Daud suwata iya na Sulaiman miyaka pia-pia uripen mata anas kanian na pupenananguran ku Allah. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. Guani apaki masaan ku Sulaiman ku kagabi-gabi sumanga kuda ang mga gagaan. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. Namia teruyan amata anas sakan namia tumuakan sukabaya kumapia sa dunia. Adi sutadum ko kadnang ko taman samia kadalong swalungan kurending. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Pitero o Sulaiman dudniyo siranrakan na pipuunan yan mamutol sa mga ae gumangalig. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. Nasaben-saben naratin niyo bami sa Sulaiman. Kapiaki derpa anami sa kursi yan sa isa lawas. Urian yan namitubet. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Peter uyan, kadnang ko napi iyakong ka. Gubagi akong kasakadato. Ada akapatutano na isabu ko uriang ko. Mataan nasaka so pupumumagay. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. Napiaka pesino tamirun sunduap sumber sabab ko suguan yan. Amalana taapi anda niyan pupukaan tapa. والشياطين كل بناء وغواص. Gusto mga syaitan at tanan pababelay gu paninindib. وآخرين مقرنين في الأصفاد. Gusto mga pwede kipapatungan ko mga sangkali. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. Peter wa miron agiya na pamumagay nami na pamumagay ka. Udi nakakapating kasada kapamagitong. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Namata na ad na bagyan yan si kami atitu kapakarani gumapi akin duden. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Naaluyang kasuurip nami Ayub. Guwani na ini pangangarapan niyang kukadnan yan. Amataan nasakan namin isugat rakan o syaitan suduka waguso siksa. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Piteroon, dasalan na kaso aing ka. Giyaya na papayguwa ya matenggaw inuman. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. Na ini bagi merumbus so mga taalo ko nagusto lagi dira na ini bebidkiran. Alimu apu under kami gupana na demuad na mga sabutian. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Gupiteroon,
kuang ka sulimang ka sasah kekemarasaas na lepedin ka ke karumangka kadika kasapaan. Mata anas kami namia tu unamis kanya na mapantang. Saya na ama pia uripen. Mata anas kanya na pepengungunutan ku Allah. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. Gu alu yang kas sumanga urip nami asu Ibrahim, gusu Ishak, gusu Yakub, amanga bebeger gu mangalay pandapat. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. Mata anas kami na ini tulabu sa mikiran so tulabu sa pananadam ku ing da akhirat. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. Gumata nasiran si ko hadapan nami na pedun ko miyang apipili ang mga pipia. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. Gu aluyang kasu Ismail, gusu Aliyasha, gusu Zulkifl, natanan ped ko mga pipia. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. Yaya na pananadum na mataan arki pananang gila sutitu amapia akan dudan. Mga surga atata pakilelekaan kiran so mga pinto. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Gi siran ro sesande-sandeng pepenanawag siran ro sa mga unga amada ka lagu mga inuman. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. Gumanga ikapediran so mga tetangka ikailaya mga be'i amberserse. هذا ما توعدون ليوم الحساب. Yaya suididian dir kanu kwalunga nakapamagitong. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. Mataan nagyaya na titu pagperami ada ikidaian. هذا وإن للطاغين لشر مآب. Yaya ikeswa na mataan abagian mga malawani so titu marata akan dudan. جهنم يصلونها فبئس المهاد. Naraka Jahannam apa makasul siranon nami kerata-rata adkei. هذا فليذوقوه حميم وغساق. Yaya na taamiran sekalian apli kabugu pakabeneda mga resik. وآخر من شكله أزواج. Guad na salakawa lagi dia ng berang-berang siksa. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. Kati sasalumpo ka po pemanul da pediu. Da akapaka da daya iran. Mataan na siran na pemakasul ku neraka. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. Teruuniran akna kaskano na da kapaka da daya iyo. Skano ito mirror kami saya. Namiak karata-rata adarpa. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. Teruuniran kadna nami sadin sa tomiror kami saya na umaning kaun susiksa sa takap ku neraka. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. Guter uniran. Ino tanuay ada kilay tanu ko mga mama asak tanu na so ibibilang tanu siran ko mga rarata. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. Ino tanu kekwasiran na pagrg antawa abada katoliki siran mga kailay. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. Mataan nagyutuman na benar din. Akapupapawala o tao ko naraka. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. Terwang kaya Muhammad, asakan na mataga ko pupumaka ikhtiar.
nada atuhan ainun taswallah aso isa-isa apa kabeus. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. Kadna no mga langit agusulo pa gusungani na pagelta na duenan asom mabegrama-napi. قل هو نبأ عظيم. Terwangka askanyan na tutulamala. أنتم عنه معرضون. Skano natatalikudan yuto. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. Da akatawakan ko pagtawa mapuro guani ko pepenembagsiran. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. Da akapagilah humirakan arwar sasakan na matag pepemaka ektiara mapayag. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. Guani na pitero kad na nakako mga malaikat. Mataan asakan na magad na ko sa manusia apuun salipaw agyuto so Adam. فإذا سويتم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Na amay ka imasadeng kos kanyan. Gumasukang kos kanyan sa niyawa. Nasundung kanor kanya na pangangalim babaeng kano. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. Nami ang alim babaan sa mga malaikat at tanan siran langon. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. Inunta so iblis kami maratabat. Gumiyabaloy apad kumiya mangungkir. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. Peter wallah. Hey iblis, anto na aim ya karanarka ko kapengalim babaan ka ko inadeng ko aming gulalang kumbala alimakan. Ba kami maratabat, antawa ba kami abaloy apad kumi papapuro. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Peter uyan, asakan imapia adis kanian, inad na kong kaapuun sa apoy. Na inadin kas kanian apuun sa lipaw. قال فاخرج منها فإنك رجيم. Peter wallah, naawa ka, puun ko sorga kamataanas ka na inibuang. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. Gumataan na mikuluber ka sumur ka akan taman kuwalungan nakapamalas. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. Peter uyan, kadnang ko, napakinayaw na karakan taman kuwalungan na kauyagakiran. قال فإنك من المنظرين. Peter wallah, namataanas ka na pud ko pumakanayaw. إلى يوم الوقت المعلوم. Taman kuwalungan waktu wa mapapento. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Peter uyan, naibet ko beger ka, kamataan na dadagin ko seran din langon. إلا عبادك منهم المخلصين. Inuntas sa mga uri pa nakaapad kira na mga tulabus. قال فالحق والحق أقول. Peter wallah, nasubenar nasakan, gusubenari Peter ungko. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. Mataan na ipenawakan din ko naraga jahannam supedka. Aguso tawa mino terka apad kiran. Amrak-rakes kano. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. Terwangka, ada apeng ningkor kano sama kapantag saya asukay. Gukna aba ko pad ko pepemanangin. إن هو إلا ذكر للعالمين. Dakwas kaniya na Quran, inunta na pananad mo mga kaadn. ولتعلمن نبأه بعد حين. Namataan nakatokawan yudin sututulan rekanian ko orian umasah.